Hello guys. Hello pelakija, welcome to the live stream mentang sengi di grand final Jonggari War Pro Scrim. Siapa wat kalian ban like ban share sakit pelak jong pi. Hari ni match kidon kinot is 2.0 but ki team THZ ki Immortal Sofia 4UL TTKS 4SQD DFQ 2.0 Champion Esport Venom Strike ki Obsidian Core ki tim keto tim Halia Kasi Pirates Genius tim YG OPT Remorseless berki 4 dan R. Te mano banjab hagan ni ka mentagas ngi mano banjab mentagas ngi jangka riwal pros krim. So comment hang to chat box. But what kalian ban like but share and subscribe. Hang bapak siapa wat kalian ban like ban share ban subscribe. Sedangkan nukat nih hilang dan sedang ke game. What kalian ban like, ban share and subscribe. Dengan off nukat nih. Komuno film ya chat enang hi.
Baru khơi mah setengah nongol deh. Sekarang menit lại dan sedang hi. Subscribe nak tar like nak tar. Gitu selesai. Ngam dia ru nong sinarung dong spectate nong sina dia shadow mo. Setek sau shadow group. Don't know much bro. So much. Kamach kal sedang. Kan dia bika iranggal. Teh menu bajab haka first match. Menu bajab haka first match. Senyap saya komen hang to. Teh wat klik ban like, ban share, ban subscribe bro. OP caster. No bro, I'm not a caster bro. I'm not a caster. I already pinned the message for that. Game sound. Channel 1 3. Ngamtip lah channel. Thank you bro, thank you for subscribing. Mr. Poison, thank you for subscribing. Keplain kalaya, kenjai baca stalba, cha primox, konson kenjai chani ke prediction jonga kendon baca farm, te ke prediction jong pi kenlong chai mo, ke jonga long koni, pemir circle tang sugas ken farm ken lek, te ong nam fi ken lek chai, bat kedon ken kut chai, tang hantai, ta masem mi ke circle ngan lak ban predict hanu ken kut, te kidon kitim lak jom badan kidang haplain ro te ngin pai fire ke map masem poi steng lenting ngin pai no kibreu ke la poi mada na don kitim balai sha ni don balai yasna don eman la sha man chon ni prison. Come on DFQ, hi support kitim jong pi don kitim balai hakajuk lenti don kitim hayasna don R tim hang ni kitim 15 ber kitim 5 dah hang ni ke fight mana ban job kin ye fight na kin ya lut shwa ban kerasa zone na don na em kitim ber kham ye jan ngai i don kitim hang tai tarai kinang ya don ha jong parachute kila don hani haying tarkin wat gon wan simgali ban set ye kiti brew
Try kila chim gari mata. Ta kila yat mata ban loot mo stay city. Tekim nut ban syong stay nut ban push ban yu. Ta pat namara pat don gun pat don yura. Ta min move not shuai. Don new solo guy hang ne. Team 16. Try ulah tak set kata ya nadin. Tak set nak team PH. Tal tak set yang ulah nak ban kerat. Relate nak siapa lok jong u. Ulah save nak mentang ngin pai nak shuai. Ane lah kami close bani fight bani you. Ki team 5. Kinang yulut nang you ni wenang syong gali nang syong habogi nang what you pelok jong u nang chow you pelok jong u. Tem tadon uwe ne solo guy cha mansion. Cha neng mansion. Don mar wa shini ki pelok jong padon cha te shamelta. Te ula nam la ban phai cha ki pelok jong u. Kumpa ongam ni dodok bastang kanzon kan ja cha farm. Siapa mi ka circle langal ongan ja cha farm. Tem tangan prediction jong ngagan dei ba cha. Kan lai ba cha shelter ka zone ma. Ka shelter de gini gi highly rich ken ki mountains kini cha chelom kan ja cha ni ka zone kan kut ka zone sini. Su prediction kan jong ngata. Kumpa ongan ni cha mi circle la ongam kan ban kle cha farm. Kumpa ong kumpa lai style mo. Tem don em kitim bak hamijan bak hamya close bani fight empat don ra tingin pa siya kitim ki badang loot te cha jarki te kemudian mo dang loot nang penbiang gelut ma bani siat ciban wa kursi wa kursi don kitim ro segat ka nang gelut segat ka nang yuyu kamu leren sedang syong ha traktor mo ke mas traktor hak tiar ha farm ne kut ko ha ke farm nam kut ko sa farm kut ko cha yang sini shelter sini gini celom sini ba em gitu ki ding di thau a den hai situ liang kut ko ke prediction jong yong mi tak kata ka farm tu yang awan kut ko cha ni cha shelter chân đi chả yêu tengah kamu yom kata em ngitim kam hancan lại chụp keren mix kasih bat penar asyuk skill ha asyuk skill tip donam nih don ra besok ngantip lah entah kinang ya jengai nang rotation nang iu nang wat kelenti ban rung hazon padon dan taka ya fight padon ni wiru nang ya kelenti kamenjan berkati tim bagi tim 12 temta nang rung zon nang wat ke zon nang wat kelenti hano dan enemy asos lebih besok tata syong ki tim ma syong ki tim jong ki ma mana ban bo stop mana ban bo ha cakap lại cái te nang tangin move na shuai dan ki tim do sha military base try kini kamsuk ban like bridge kama ban kam bridge ban up bridge te kinang yulut nang yu nang wat kiu don we chatawaru ne budan bridge support ta showroom ta kamsuk ma ban sit ni tinggi move not don kitim la fight ke poison ulai knock you away dalam tan push out your team 4 ulai knock pada anda oh la shot entah ulai knock shot ni benak karut sa setang armut kitim yang kitim 5 team 4 temta ki don kamjan ni te chino ki don tau team 4 udah layo i tai uplok jong ki team 4 la shot knock sa setang marway ulai ada ban shot di kita lai ngot hang te badan hang te ta lo chong gri ban kerat na la shule le tem tau la i la scope in umnut set ra nama
sa sport hani display tầm ta là crash bridge try nang wat jika cover try kita tim 16 lah yuk try ini ban bala crash ni sayu dewa sa nomor kasih panang nomor ngala mix kulmar ki penar kasih nang syuk keren ban mut ong dewa sa ngar custom di baterai bayu ngar syuk keren baik kabami naktin te mata la senge ani la shang hagali mutki wani gulam tan kaslipat ana daga 4x4 Thì tim sức tình gì tim nem tim em badon hang này tụi ta nhìn lên được cái drone shot là shot on đây nga ni cái keren nga tala vai vậy từ cung cái cái monster kalau don skin mo cung lại bicu mai mo gila cinematic mo habicu mai tengah melak reban lek cinematic cung ni kan lek cinematic kam tu kina yulut ngana lek cinematic mo tadi bicu mai tala cinematic pe kam tu tala yang hotel brio chúng ta lại đoàn petrol pump tinggi one not sure harga ceka I don't fight ne badan ayu te try pa don't fight ra kini saya don zone saya phai rakran saya zone ya otherwise ne bro te mta kran na zone knang fin yo don sa padang zone ba te mta ngine ina chani sa chamlol tap power ladan kitim bây sẽ cầm H try kenang dan tanang rung support tawar bahaya mungkin ini dan hani try lah yo I try tim studio ni bro tum ta like te petrol lo hani try utim nam te madan bro hani le rung no ta ui imi ne la sa no khau ni bro la sa lo re sendel la hol sendon hani petrol pump entah kita di udah ya betul lah kerana nasional bang cukup ulah lawan penham ni bro ulah kerana cukup lain macam bridge kemudian lah ulah shoe hole bak shoe saya dekat thara la don ga athrai maria bam baik thrai entah ulah yuk kerasuk lah yuk skill te kemudian tim sistem lah do away perap congki temta dan kita lah don hal shelter baik temata kinang wat kacaka ni squad house terakin wat kacaka babiang ban yok cover ban yok yu te kiti tim 13 la don ha pedang zone baik kinang wat kacaka kinang wat yat kiying babiang bat don ki banang scout kiying hano badan enemy hano yuru ai bekas la sila ma bro na haba dang noob ban casting nang noob ban keren dang tlun lek cái mo lek kumno mo bo badang keren lah bo extension ba chai tap nga don ang kitim ba kami chan tanga le I kini ki foran R chan bati lai tragi don kitim tenolo tempa ko malu pula yo ke damage temta kung fu R kerpang nang yalin timo ban yo view ban set kita kitim tanang terkena shop te kum video part pula ai dan chan tenolo te kum kitim tan tidak keran mo bantung auto zone ban wat nagelti wat kiying ini DFQ sama kena ya kayak ni temta kepang kira kam kulas bagi tim 10 dan kini fine kini ya ratio-na kini ya wat kecika basif ne kumno temta kinang don hazo ni tim 10 kila syang hane bat kini ki tim 10 try kimut kerana ban lej nak sha jika basif dan tangin pai nak sha yu ki DFQ bang di yu sini kidan DFQ DFQ kinang jaj zone ma kin room zone
tenang tang ngin pain nak show you hajuk ke jika bakami close demo la syang ni la holang ni ban wa up ki brio ban one push pin titik s go titik s entah la don gunfight tu titik naki mathalai la spot iki tim 13 te unang wat ka jika ban wat ki you ban pick kumu flat la cha set la cha spot wa don ham ni te move na shop serum ban rung haying rồi tập tục tục nó khang mình giờ dài về bàn scout thì cùng team satu dulu lah seperti team 7 tenang ta don em team kamu for real try lah seperti kita team ayo kita lah seperti try team 12 kum jog the few đang xong hàng này đang up hàng này bằng one gazon bằng lấy cái sẽ gazon tem ta so kemenato menebanjak pagani ke match iranggal menebanjak chicken but meneban 2 minit ru tenang ta in pai nak sha dono ni ujul sra yang balak thia hal jong tunum tra la yu i tra yo for illusion oh la yu i chúng ta urang up ban mi open try ni utang ki for alkila te ki long ban mi open gap ina na ying ni ying bai chúng ta try la den asnya ka gunshot terang xong vậy anh try ulah i tim 19 chúng ta un spray ni kita team kunang abai try kila awal push team 19 kila on push hane so community la ya nak nem ya chúng ta lại damage cùng cho cái la push hane ulah ya nak ne oh la shot nak hau blueberry tu kom blueberry la you la berat kembali chúng ta Jules lalu tak kira cak penit pula cak nak rok ke team kamu Lawrence lah don hang ni jika bat udok don Norway hang ni ka squad house bagi kita tim lah break grenade but you all lah ya cak nak grenade kamu Lawrence lah don Norway hang tei pula nam man ai ka rum la chu temata kita tim remorseless kila ya ke ban revive ni bro but la cak nak biang Lawrence the Lawrence open push na gini team te kamu ne win ho ola up try te donam dan beru na ne so away o madang revive na jamta udon cha te sha kiying te Lawrence udang scope dang you na pai dah ni kamu bagi ola spray like gun spray but Lawrence udang pai sa siat na ngan up na ngan ri shwang ni na hol shwang ne temta ni shamal ta kidan kitim ke KDFQ la rong ha pedang gemelta bai menai kidan cabaz ron mata kila dan ha pedang kemelta but kidan kitim 11 thara kila i KDFQ ta hani kin rush na kamno kin apsha kin mi shabar tem komi i Lawrence la nak yang ye one win ho don Lawrence pat Sibet un kraro lang kondo don galim don Lawrence tentang i don gi gunfight nate te try ulasnya gunshot nate ki 13 kong Felix ro la kyo hang ni try uro la spot ki DFQ te kong waste la yo Lawrence kong easy la yo VP hang to kita fight men pena chino kita jing fight kadang channel shelter ma KP la shan away temata kila ibai kila one push na yakisia te kumu KP blaze la scout like you lihat na yo bantara yo ni yo bantara temta la snya ka gunshot nadin te kin one push na kin rush na te la ong ha te kidon kidang ya rewai temta la wan hani min na gali rong nge gali KP blaze DFQ ta dayap ki tim YB lagi tim KP chúng ta ngala i kumulaya fight ki DFQ la yon na bimta but uchutia ke keteng chutia mo
tụm tay lại damage yang tu cũng remal sal dikit layak ki from RML entah ki fight yang itu aku lemar pelat ki RML kila sana ki victim jangki tekemi ibat kin yo revive ni gitu entah ki lagi front arrow layak revive kinang smoke ban lại yang ta kin push na kamno kin up na kamno lai ka balik shower house entah kila spot hanta ki dan kita menjangki hanta ki la ying ro te kin push na kin rush na kumai iro ki RML ke layak sao kill match kita kumu fonar pun layak ka still kill jangki RML bogi te wasted nang jab ga ku shawa shineng te ki fonar la spot ya ki RML nang spot yang you kumpul beri layak damage ya Yagi for an hour entah kazon kala like no kau kala chasik ke bagin tala cha you la cha nak la yo umstar 7 inch blueberry kune wan huro la lalu mutaun krano ke bagin nade nu kala chasiat temta ula kamno ula sai kata ya ban tem nak tempat la cha sepan nade kiti tikes la sport ke sama lagi spray banjak ke kill banjak ke skill ke point la spray ban trap komponen la i try bodan hani nang bogi ter ying scout to rotation ban yo ang try hani udan one ani ter kido yo nam yo la sik TTKS nadin temsa ngomong udan yo ban tu kill bat yo la yo spicy you ma ban sim kill temta la sa se komponen na ki TTKS friend la yo nak yo kido kita nang spray ban confirm temla ra temta ku flaho nang song hani tengin ina ya pai nak cha padan de fight pai nak show fred biang to fred la yo damage ban ai damage to vs ban la yo MEG jaden kidan chai ta ki MEG ku reverse la lo la dan 1 HP but kila do yo we ultimate jongki to one pa lo yo phone ar kan pang ki fai em tama kamu jadan la cha nok hagi tim 11 uspai yo la yo MT achang tapi la yo ban wifi jadan pala la offline pandera offline kan di ke glitch ma de force la cha damage na den ni ro tiket so man ki op kila yo fight te haningen ina foraran pun la cha nok ukido wala sai ke grenade ban push au mouse tim tanya ni ka 1v1 fight tim 20 per tim itu mana ban la ni te mouse dang ya hilau no yu dang pat hanu ban mentar se santan snake ni ban jing ban set ro tang snake ta layak kam ka de kala long ka advantage kin snake ato tim tangin pai na shoi ani ki TTKS friend la shock lai ngot sa stangu nakima ula lam la na ban revive yu project ini di tim 15 la push ma ula pon la damage temta ula la na ban before kum yu udah heal la ya armut ki pelok jomta la damage de DBS mata unang one push na unang apa tu ban heal ula snap ba heal push na man ki la ya nanden la one push na sa stamar way ula lam la na la cha damage la ya tim 15 yu nakima ke ina mta kaya fight hang tay usik na ho bagi tim 8 tentang kau la nak udah flaho la ya nak manak ban gi tim 8 temta kiplak jogi 4SQ di kila wan hang ne jan flaho lo ula revive hang ni balang kajka ba ya i kang ha jing kang bai te kong bat asal lawan ban menyerap kita menjongki tak lah bon pelak kejingi fight melak siaban spectate ci ai di nak ini ke fight ke team 5 bat ke team 6 temen ban lak ban fight ni ketika match
Hari ni ka 4v45 como no sa fala siya na kaunit lagi team 6 entah wenang rula sai karnet ulayo ke damage từ team kila rush kila yo nok yo wenam entah sa tangu MJ ula nam la ban buat ni squad man la nam la ban 1 từ ila sa damage dan ada mana ada nak pan umla show upa siya ini pacarai na paciden ne hanta layo ke team 6 ya ke team 5 dem tahu tis banzala squad ke team 16 ke team 16 par kinang 5 bagi team 13 di kisah filah kila spot raya ke team 16 teu kom i UDF ku sen layak ke team ayu gitu kuma arma lela dan Norway kom bi asdame la shanang kom kipi la sa Norway kita on rush ania kman kita la sa na left na ke team 6 kita like ham ha jan jongki RML wala up on try kene gede 1v1 fight isnyam sana RML wis telatip ladan beru hante mutan push na pun up one no tanang sini PP itu imtu na badan beru ni rasai kerne push na tegam no on ban lại fight ham ni tanong up sa baik one command snake baik baik I am a snake try la try oh yo try bus la baik I am a snake snap ka baca so baik utama ia bagai fight ke team 14 bagi team 11 te kong stage fal hola yo MJ Sumi ufla hola yo ke zone layo ke pedang zone baik entah no Felix la spot ke team 6 the WS ban la smoke bandrung zone Temta la come close flahola yo WS ban uso cooking lo dan ni jing la spray ya ke Koreal psycho ote bar lo sa spray na uso cooking ula na lawan panhab yo uso cooking ayo for ote bar kung Winston la sai ke grenade sara la spot yo bro hani ke Koreal Lucian tu sa Mr. Son inch la yo ote bar từ Winston ta na aban ki team 6 ban 1 kam hajan te Lucian jad la yo de grenade yo Winston ta go fit bansa ulapan hab ke bogi yo team 11 tem ta unang hil na mta nama orang sa marway hab rung no ka son ban yo ya ke points drive hab su hil battle yani so king ula sha nok ha fu el papi te kong no Felix dang hil ula yap hazon te i matagi team 16 la Russia ke team 13 tu kembali ke person ula nok ya ke team 13 temta kila ya finish bat kidan setang lai ngot bat ki team 13 yung flaho tao la smoke hane ula smoke bahaban yo kan jaka ban re bat ki lai ban thu bat hanteu don ka karnet don ga yu don mali la don grenade try wala bread ka grenade hang te ki team 9 ki thu na badan bru ha ki try ila tip ki badan bru hang ni kum DFQ Mr. Base la yo nak Psycho 6 la yo gi team 6 entah sa stang south team Mr. Base la yo like kill solo 3 kill temta ki for lu ki like jai ba zone baki team 16 ru kila up na ban 100 bat ki for el ki la spray chani try ulang bentar la pick la spray fulman hano kidon per for el papi kila rung zone ke bagi rung lotion ru la sa damage bentar la ha set lagi team 16 buat papi sa stang marway di team 16 Silas badass layo nok yo di FQ tu Sila layo spot yo for papi tu papi un la kono un sprint un apa zone nam ta papi la krat ka bogi kung poison layo solo 5 finish temta lawan ka bogi Silas yo nang yo wan panhap yo komu makin malayo yo Lucian Jot DFQ kila shot emerald how poison layo real kill marway tu poison ta la ong bai sa marway for papi ula na marway
Kung sai la sala switch kali man set poi alpha pi. Tekan ni kemai sala jab daki tim ayu ni tim GN. Tengah tiap dari ayu tim tengah syukur baik tim GN nama dan almut ke tim GN mah. Layak ka first chicken dinner aga match eranggal dari tim GN. Yo ba apa digi 4UL balai pat digi DFQ. DFQ kita cabar dan bad sengai hatang pat kiyo rong syap dan kamilta baik. Dan we berubah komen hani kazon kan dei ka syamilta kade si syamo kade ya syamilta baik. Teh hari ke match rajab ke tim GN tengah tiap digi tim GN nam dene tengah syong tim GN. The composition lan yo rekill saya la yo sau kill buat u maki malu yo arkil. Nang Twitch nang ke screen cuma terdapat di asan IDP ra cat office mong tok ngan lệ tok xoang tới Và sao em chịu ai xin chẳng ngalawan ta apang si pangi tang skano kan ni la yo ban room ban spected ya ka second match lalaแต่วัดเกล็ดมาไลค์เพลงวดไปใครมีไลค์ใครมี subscribe ด้วยเช้าพา saya like share subscribe ไลค์เพลงวดไปไลค์เสร็จตั้งอัพเวไลค์ไลค์เพลงวดไปตั้งอัพเวก็ไลค์Tentang pada apa IDP ban join ban Juma. Entah nang up te sak ya komen kan tu ya. Itu karena itu bajia yang ta. Karena bajikin IDP ban join nak ngan expected nak. Ke sakawe ka game. Second match. Dari forma ban san ID. Temu tangan apa ID. Layo ID mta. Tenang join nak mta. Nah, ya like, senyap ya like. Pai tang arbasan like, nong pai like pengun. Tudung, tanau. Tudung, tanau. Tudung, tanau.
La 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 la. Tim Kilauan join. Cũng nó cái game sao cái game ayu game sao bật cái câu chẳng nga ka clear clear na comment mo mission pinapat na em kili kaping cũng nó kalong ta kibru bapak yang ne don kitim try kia pai cái game play trong kiro live ta kaping kalong cũng nó mo ka biang na ka ha na tak mau ngotot ngan nanti sim mo ko ta ka don kam bai ngamud le kai game mata ngi tang kelepat badan ga grand final jong ga riva sport hablen ada ka stream ya ka riva sport tapi king bas tung kono pi kono yuk ping ba biang bai la yo bai up hell ka ping jong ata up tetap ngaruh apa serai biang try mo na ba complain tara nung lawan text na ba yo ta ba shadow là di na pat di na ni ban don lang ubah shadow mang ni yo ban kas da ubah shadow ya kini game di lại live rumah ui trong lang bạch bận ngà bần cái cũng được vấn đề live đến em bên này lại tăng cái live kas nói ubah shadow lại casting ubah shadow thì tiếp tục vậy tăng apa jos kare bây giờ bà casting ubah shadow di ban jo snap datang ci sien ru jo yo discord le kwa snap ting 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 mano de na juai mano de na shlong comment hàng tàu ngata de na juai bai bật cái shnong cho ngade mukap nó phi bắt kỳ viewers phi de na ai shnong na ai itu mah yo de don kibana para shnong para ya janru ting 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 ba shadow try sampai show yang try là click là click yang ngan bệnh này cho cái kim trong ngàm á ai bệnh KP pun berlang gaming ai bệnh KP comment saya benang ba ya seperti tim jongki boleh itang arung lain di ba seperti tim jongki mai iki tim DFQ
for SQD but ki tim ki pitang kita badan bawan support. Tesa komen hang to mana banjab minta kasni. What let kai Kong Ji? Hello bro. Hello. Welcome to the stream. What kalian ban like, ban share, and subscribe. But sadan kaniga kaniga Northeast Summer League. The sadan ke post Instagram jengga reward sport Vincio i ke don ke tournament ke balai pe hajar kande pe ke Northeast Summer League. The what kalian ban register hang ta ke tournament sadan ke live stream but ki price ke babiang ba ibang ha ngaru kwa join tangpat don tim re ta tangkatai da kwa register ya ta ga Northeast Summer League sa lek haga post jong Instagram post jong ga reward sport ka match kalas dan mana banjab haga ni ga match Miramar jong ga match number 2. Lại syukran mak long broadcasting hanang nang di ban noob do ban casting ban keren do nang long thlo na nang long yu ha itu nga number nga di player biang baik baik ki player FIFA nang ban baik ke game PUBG bijak mai tenang ta meno de ga ki balak ka de ga we ke game tang ban baik de stream jong nga ban baik de la balak kai ki brio balak kai manga chong mai om tamo te ko blai sibon ba fion pai ga ne ga stream tengah don bak ish kamat fin lek kada ga bijep ai mo dia ba bin mo yu FIFA ya FIFA ko blai ga game biang tampat ni de ki player gamer tai lek ka ba ki game bar phai mo tingim de ban compare ki bai game mo kalong ba ka different experience, different talent mo. Tekan tai, ta mana banjab ha ni ka match, ke prediction jong fi, mun ke tim banjab ha ni ka match. Kazon kaya na partner siya La Cobra. Kazon kan dia bicara ni siya liang ka San Martin, cetai ka San Martin, tekan ngliang jong fi, kazon kan ya ai, sa comment, ta tang khandai ngam pai. Tăng khăn đai ngột bữa này mới nghe ngay ở độ sao theo một bài mà ta tăng khăn đai ngột share nọ ông nội philosophy kelas dang ke match number 2 khi ông nội philosophy ke match number 2 kelas dang pai nội ya ke live pini mampim lại FIFA đây em vì ngam kem lại FIFA rồi nè nó đồ đang rất ngam kem lại FIFA rồi ngalai kai borok ki game tang FIFA ri ngakam nak kai ram tang ngatai te ki tim 3 kila don hajaka but oh don ki tim 8 hane te kin rush nak cek khamat kin wat ke gon bot ke lut pabiang podu scar next try padan gon da ladon ke gon tempat upat iraga kibrio buat ira kibrio ban sport kibrio ban kibrio ki forest QD kita kita badan biru ni try kita baik try ni badan hani tekan lain dengan drone shot ke team 8 ber ke team 6 kumu lobby lajan ber ke team 3 mana target fight kumu lobby la shot nok hagi Northeast antenna NES antenna te antenna la come close to lobby umur sa confirm no to antenna badan hani Tara lawan pulau jong tim 8 to antenna ora nam la manok yo ni we
Tem tahu for SQD nang yo revive poison la yo git TTKS dan bala bersmok tetap la pick lah pendek mah ya bana semua tahu tenang la yo lobby ya saban la yo blok trong tim e the superior dan hang ni villa 6 ban cover cái tim bên trong thì TTKS kila ya fight Sina kidan TTKS na kimala lo tentang ya fight to fret part ayo damage layo nok ya team 16 the fret oleh push na ya gini team 16 tentang udah mau pada DBS usai dari DBS tentang kinangan dari revive tidak pernah revive mau dadat fret lah sana ke team 16 Menakimaru dan tangga win Story dan install udah story dengan Nikagon ulang quick semua udah shot damage Menakimaru udah shot damage sesak tang thread dan tangga M16 udah nam flash dan rostang kenda sipamu udah nam flash TTKS lah siap hagi team 16 baru saya layak solo 3 finishes dah tentang ni ika tim MEG layak fight bat ki tim YB mah kemu reforce tim MEG ru ki dan tang laingot so mi kimium dan gon ram tan ki pat dan gon datang wiru nomor terakhir jump plat jangai tentang ni tim 10 kila yo skill kinang ya wat sino ki pelok jongki lo sei da kawan thara patir ki pa yo don gon ra pa don lut ra thara datib don gon ki like push try dek macam ni ki fight yang ni thara dang ya fight pada yura janata superior orang apsa ang ni nang fight hano kidon dan NES Skarnex unang yait kelenting sheneng chowa nang up tharai hal merupakan entah lah move yang sama kemakan Q4 SQD keladan setang laingut kitin 3 pat kidan cheese squad baik baru CR7 lagi usikil video fan Messi ni fan Ronaldo so komen mo ngadi fan Messi mafi siapa dek fan Ronaldo ni fan Messi so you comment mo but we support ya no hari ni ka World Cup basawan mo mangaten support by Argentina dapat mana banyak pakai World Cup mo try ni padi fight padi orang up try kinang up try one push nak mafi one push nangin abai tu ang tenang ko nang wat kali bandung hazon ulai iga mas terang ulai shimno ika mas terang bumdet peleru nang up try kin one push makis ya hang ne CR7 dan hajong trum but kita ki 4 SQD ki nang yelut nang wat ka healing wat ublak dan era ka bandage ki drink ki booster kim don ra utility don ra don tang moli tu 4 SQD black layak kawan badan bonten gisit ban syong tangpan data spray pat la syahab basapan habai tentang ngai ke team 5 ki come close bat ke team 4 ma lang baik ke 4 5 ma tu Venom la move to drive fruit layak UTH Benza BTS Benza la shan drive fruit to TH Spence 911 try la support ya drive fruit chong FPS like one leg buggy ben try UT5 like push na ante like confirm no ikata ke team jong team 5 jong team 4 jam ta ki lagi close Taking apa yang not don tahu tim. Ulah dan haster. Ulah cak damage sakit tim 4. Tahu rushnya. UMT acang layak tim DFQ.
Tebta kila syak grenade. Wenam la ada molly. Ulah saya grenade, ulah beradi grenade. Denam grenade. Beradi grenade, denam na. Uyok tengah damage. Ulah saya biang grenade, yok nam yok ya knock. Try, ulah beradi yang hantu. Ulah yok biang damage. Tu kamu chong FPS la dan hang te. Undang. Lap try ban you ban rush team. Tu chong FPS. Kuna apsa try kila tip badan biru ni ulah saya grenade. Wenam ulah nam la menok daga grenade. Try ha oi. Ulah saya grenade. Kemudian lah channel kocok FPS, kocok FPS lah kau empat. Wenam mula yo shotgun yo team 4. Tu TH. Ulah keep bang start. But wenam lah yo nok yo TH pen. Entah ulah yo pa bayo solo one finish. Ulah lah yo arkil mo. Tu team mid jong team 4 kidona ema. Utmang si udan smarway kidon laingut. Ula nam menok tang iweru. Nah ila ban 1v3 ru. Tum tala saya dekernet. Berat ni kernet. Kendai nam den ni kita argun hang tai. Ha iyo tangga damage. Manta ula bat biang kernet. Ula sai biang. Try ula spot ya kisya. Kin shim nak gali kin kerat na kin wat yo team 4 na. Entah kidang ya kerak zon nang irung zon. Ulah scope ha. Wan nang ni kasai. Ban yo ban spray. Mutakil ayawan. Try la up la tip. Ulah ai FVP. La bakla FVP try. Udah up cop. Try ki pada spot try. Ha keep it no fair. Not so ya try la spot itu apa spot ni ngam tiura try kila spot ya wala tipe dan hani kemudian kila sa nok hau team 4 penom kila saya de grenade man berat de grenade kila nam la na em được tang ram. Can he do this the 1v2 fight? Mutar aja. Ka DBS pakai UMP. Layak shot damage. Try damage. So ya, not so layak. Ya confirm ya ki team 5. Tentang ai ka fight. Nanti ke phone arlo shot knock. Sa stang kido bat upun. Ki team 12. Kila yo knock ya ki team 20. But for kido try la spot ya kita siap. Tu layak ke damage. Puna ar pom. Dia pun pom. Bakla keren ngamo. Maki malayo psycho. YG dame. Beno Finrung Shai. Try kila spot di tim YB. AI player lah cak knock. Hagi tim 17. Tim 16 lah kami jangan bagi tim 6. Kita nakima kira rush no. Poison, boleh push. Udah ada one clutch ni. Saya ada grenade. Kalau poison, kalau knock ya tim 6. Kita tu apa pi EMG ni spot ni. Kup psycho lah berat dengan saya grenade lah saya ada lah berat dengan semua guru. Poison lah spot yo psycho. Poison lah shot damage hagi tim 6. Fuel papi. Usai biang grenade. Berat biang. Yo orang. Tahu poison usumi baik. Nak up ki player panuan atau bodoh saya wana side try la spot yo fuel papi. Ulas sim ka grenade unaki malak shanak au
nakimala na rio for papi. Sai lapan sa rio. Lagi na ante. Tanya pe na siya we. Tim sangtin kinang rung hazon. YB pat unang ngabjar manap ti siya bandrung hazon. Tu nakima ayo confirmation ya ke for el papi. Baru WB Venom. Siya tagay fight. Sino tagay jing ya fight ma? Hani oh. Team 5. Layak ya team Northeast. Venom 4 layak solo 4 finish. Damn. NES antenna. But CR7 kidan setang armory. Entah kina yer zone na kini fight ni. Zone kanyai nak cah patron. Asanda patron. Asyong mah. Dere day. Kaya sya ni sharum. Lawan push kini 5 antenna lah scope in. Enggak pernah potang baik ceru. Lawan scope ke CR7 lah I damage nanti nadin. But antenna uyok nami yang perlu. Ha uyok ya team 5. Team 5 upload tong king. Kerat no uyuna. CR7 last part ya W6. W6 part ulah kerat. Badrung hazon ban secure ke point ke position point nama tangkat no bayar layak ke damage na CR7 tempat ulai yok ban kerat safely in point yo wenam undech ai rodan bat kitim bakam hadan halef ki superior tip uim ina yo tentang kelawan betul pesan storm nanta impai nak share way tim mana ba kami close bani fight thai berak kinang ya rung zone Euphoria kidon hazon kinang up sa zone nang up ya kitim 1 set comfortable nang wat kilut pat biang ki kernet pat biang ki smoke kum psycho try la spot ya kitim MEG ba rotation wat kitim MEG pat kira yok ke caka ba safe unang scope in dan green dan na siya tayo tentang hal ini kita kitim bakami chan kitim 19 try la nyaw ya kitim 11 tim 13 ber arman arman top layak ki kitim 11 ber arman top yo nam yo dah layak da blueberry pen ai assist da top yo finish da blueberry but kila cha but kitim 13 da set ma ya kitim 19 but ubaki ulah buat buat set yo kerat pat teh fiong komno kani galibat mai ka bas na da ya da control ka bas na ka start ha ada control pat ka bas na fake jari layak yo YB sino takai jingi fight jongki waji last spot bagi tim YB entah kin rush nak kin lain nak cetai yang baik sedang tekan nongol di try
Kun salah yo superior. But ki xoay là yo confirm ro. Team 16 but ki team but ki 4 SQD. Kila sha white hagi team 16. Sai la yo sau kill. Poison yo like kill. Na ki mal yo ar kill. Na kam yo pai da namar slow plot ni ka. Unexpected. Baru CXEPG. Gadang nang buat team 5. Try ulas nyaw yo team 5 balas spray nang to. Teu Venom un one ni. Pergi team 16 ru la ya jan. Patrick lah syanak ho Venom lah yo Patrick ni kamu panik pekelanga panik poison try lah seperti poison dapat lakar kemudian fall lah seperti tim 16 pun ada ni tak ada yang dulu hari besar damage Reno kemudian Venom lah ya sun kill marway tolong baik one man army ulah dan penjok chicken dinner marway try ulah spot ya CX jadi tim 10 hai ulah iwa don't care rotation nanti but ki for real dan bagi tim RML tu yo nak menang hai yo nak yo top sako yo nak yo top tim dia orang ban cover yo top tentang fan R bisa spray hagi tim 17 YG Dami kebagi lacan batai baru dang fall ya phone Arkido sa stang okay. Phone ar kerpang shin laja phone ar kerpang la ya nok ki tim ayo di fight dang fall like push nanti pada miji la yo ni SR kan pada ulah sa set nanti di Koreal baru phone ar pun la ya udah fall cha spray nanti tapi lek kamu yang kerat na kamu buat NES antenna ulah saya de grenade ke tim 3 bar ke tim 14 MEG not east bar ke Meghalaya mah ulah saya para ba saya grenade para ba yo damage nah kalau damage kan antenna push ulah yo tim MEG antenna Thara ulah yo kum ka 1v3 ni 1v2 ka fight jeung kumbam ta la yo like kill marwe kuma niru don ki fight ki phone pakai tim 16 yo man clutch ni ulah nam la poison guys you are outside the zone ulah yo damage ban upom la sa set ho table bagi for you bagi phone ala sha kill how table ini antenna la rung zone la wat kabagyang wala sa spray la don kabagi la kontak kabagi dapat safe kecekapan you man break utai bola yo like kill marway sai ko la scout lewat ceka buat keceka babyang itu lah bagian spray di spin yo cycle tiba kebagi lại thấy ulah nam lại ban lại chụp lọc chỗ udah demo lah yo kitty kedep ke long range fight mah karam kila up yaki bani wasted all up hang to kendang wait la up nano kin mi nano ngan yo ban set yaki bagi furi alla berada ke smoke baru wasted lah saya grenade ulah nam la nak grenade
Keep for real lại come close. Blueberry đã say grenade. Say nó grenade. Tiếp nè. Nó đang sâu quay hàng tay. Rồi say yang grenade tiếp baru lại say để grenade. CXT Fox là dùng Blaze. Wasted là snake mana. Psycho là come on close. Giờ là damage. Table. Pula nam lại nó bắn clutch. Don't know way. Table pala siya na blueberry. Temtangin ina iya ka fight. Psycho. Lawan hati kendong. Wasted là nhau có first step. Pula là damage. Wasted là shot damage. Psycho pala set ho flaho. Tiga tim Mr. 7 inch jong tim flaho kidon ha padang gazon kumani kidon ha padang gazon tu anti achang layo nok anti achang layo nok ya tim 16 buat kidon do like kill si tim tu anti achang value guys move to the zone kalachan 1 tangkat no ke second move no zone 1 atau sekarang biang tim 16 lah move Sayla bagi tim 13 dapat smoke ni Mr. 7 inch lah saya grenade yuk na yuk Sayla try Mr. 7 inch lah spawn latip buat blueberry lah yuk Sayla Flaho lawan di tim 19 ni tidak nak fight mata Flaho đang set đang spray ban air damage dapat kini ke fight Unakima lain no tu yuk ke free kill lang tu don't get free kill shim nak get free kill lang tu Unakima đang scout baik đang is you pada gali try kill ayak ya kill ayak ban still kibat kipoi tip 16 kill ayak kan lai kill Unakima la ayak real kill marwai ban big fan yang ngata bro poison layak jai na smoke lihat yang showroom dapat akmat jangki dan kaya fight kumpat asla yuk UKP poison ada saya grenade denam day yang way bro poison lah yuk arngut ya tim 18 meta sa stang marway brand nak saya way grenade denam day na grenade ka kham jengai meta ken yuk nam yuk ban revive lawan biang grenade kendai biang shani kham sawa showroom temta ngini biang smoke try kin berat smoke no ban rush no pan POV tim 16 ano tek so riwa yang nga ong itu tim DFQ nang liap tim DFQ tim 18 lesha revive bara armod meni de yang de ke por ban rush tu de try umus lah shanak tim 16 tentang ini spirit lah saya ada grenade Unakima lah saya yang grenade ulah ya knock ya spirit meta Unakima anti achang bo daka berat daka smoke la harden gali tentang i ka fight ke tim 13 tim 16 but ke tim 18 kum Unakima lah damage but kim don zone ra zone harus tangkat noi im ta poison kelayak aduk cut roof kill
Oh gil. Gil sure kemo namar nu palat ban castingnya. Kok sawe emang gil. Nu palat ban casting teh syar ki tu. Kung tu expected nga long kum nora. Kan these two guys 2 menit this lobby. Talak 2 menit lupa. Dan kam setangka chicken dinner. Kitim tatin layo advantage phama naman kidan kam haneng. The poison lại trong habogi. Gọi là trong bảy apple smoke. Poison đã tới. Nanti akan can you do this the 1v2 fight? Entah lah lo. Poison, come on. You can do this. Oh, layak nak tim. Mungkin jok chicken dinner tim tin. Và do bà bắt tìm poison kijian dapat ke domination layak naki kini banyak ba armor harga match Miramar layak naki tim Tartin tengah kemarin di tim ayu tadi tim Tartin the what kalian ban like but share and subscribe. The next match kan sedang sekat no kat ni minit. Entah phi la bandi daga bam daga chips. Lek daga lek toilet lek yo. The enjoy nak jaga room. Datang sipangi kan sedang jaga match number 3. Going all out layok dau nakima best companion yuk poison Mr. 7 inch layok kumba last elimination then join nak naga room dengan switch nak naga screen ban yuk ban join room the face cam whom do you think gonna win in a random match? Ngap lagi denger wetok. Lah isya omah. Layok ke IDP ngan join nak.
Sorry ngaklet mo. Sorry. Tak password untuk gue. Sorry. Ngaklet bằng nhiều password hãy biết bằng password terbaik Sedangkan nominate đi lại chẳng sedang hi te khat ar ngot bepej snyo ha wat klat ban like bat share and subscribe đâm like ban share em ngầm sedang ra thật mà chứ ngậm người shadow wat start ra cái match cái ban like chim lại xuống mà poison sauce punya bagi di FQ nya topong puyo hagawi ke tim puyo cái tim cái wifi cái wifi bo em cái por nang wifi entah em yo lagi tak em cái por nang wifi kita ke tim tang puyo bah pai ke tim wifi ke di FQ by mana wifi kita ke tim ke di FQ di yap kita yo ada expected te dap sa entah yo lagi bo nang perdi expected ya kiwi ke tim bởi cái DFQ đăng như fake cái team lại đăng như fake thì bằng mem yok expected cái hero ta trong hai cái fight nhớ cho cái fight expected cái ta tuh expected cewek pergi đăng như fight nah kita cái fight man nang apa cho ta hado yap cái squad sa apa yo ali cái skin dak gì to no go phone expected Bancanya ler kami bro ler kami bro wisi dorong bro wisi dorong tu bokas nang tu boklan nang bro mau tu expected mau tidak mau bro kai mengang ding 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 Bagus stream itu coba bingungan apa coba ya bingungan karena coba ini bro
Bố mẹ ra snail cho nó lắm á, lắm á. Ông mana, you be nganong. Mana you be blue, blue. Banyak volume yom, bro. Ini dah hat sama ini. Ini dah hat sama ini. Kamas das danggo. Rondo, rondo, rondo. Mencoba sedikit ngobrol atau Kamai kalau sedang share nak pelak jepi ong nak lah sedang kamai number lai ong nak yaki. Ta cặp linh dạy năng tên là nên hát được lông hồ mà kalau Chinese bị lông hồ lông hồ dan kita mulai cuma ta bayan yang berain kemarin Ryan dan kita mulai cuma stadium ro phải ăn đã lại dan bawan ha madan di FQ kita try ke like nak Chayulin dan kini tim ha stadium CXEPG dan Ramadan dan Shah jika recall crazy pat dia orang kan tiga tim 4 orang dan hane tim 4 tim 8 bensar pat dia kan try pat mi orang kan ping ka hai kaping teka hai try ba phía dan hane hayu stadium ang pa na shaway kalau menang kaping teka lahai match server coi cho Yulin đã lòng gần được quá one pa push you ukre shot đã cao vậy one pa đã有 skill
TKS bagi tim 13 Fred don la yo Flaho to Fred la lo ha don Hill don Yurem the player la yo for Narkido Mr. Best la yo WUJ Fred là hai yang ngeping belum nih dan bahak servernya terakhir video dan bahak servernya kamu mengaktif lah julong rong meniru ayo dan bahak server terakhir nih masih siapa ya cepet kalang cepet kayu ini tem di shoot keping dan baik bayu mau nih là hai bahak keping ho minta ngomongin teman panang dan hayulin pun apa lah yuk ini antena bagi tim DFQ Mr. Best kayak sikil kinang yari am ang ni Teoranggo nang aksa sini nang yu Pamba dan Norway yang bảo lại là chăn phải yang này cái mạch Baden kang Phi oh ya ngamuk lah yuk wan bah tang yuk ada tak là lòng biển keping karena Thailand gak phải hát stadium từ nêu team 5 là cứu cha lor vậy dot player baru team 11 telah jam nabas dan dot player baru team 11 đã long 1 HP dot player can he do this only one fight US ban là sẽ được grenade US ban lại cho nak nyala dia dengan grenade tanpa rumah Michael tu Mr. Base layak like kill Marway DFQ Zanke Bernadine kelasnya Bawan Bernadine terus pilih Alcobar spray lagi tim DFQ karena full Alcobar capan hab Mr. Base tuh Zanke layak sakil aman cái này cái match cầm kinh chú hấp sedang nak dah gawe
cần long bạch cái đây cả rematch cái match number 3 cần lên ở cái rematch mà te vừa khai ya exit nó cho vào sai vô cần đi cái match cần long bạch cái rematch ta nomor ini cầm long ra cái match cần lên ở cái rematch tap tap ngân được cái screen apa yuk IDP ramo dan ban hotel atau pedang probat dikasih wait guys, there is something have to fix. Tentuan nih, apa sih bang? Wait, guys, soal sampai akhirnya dan ke problem ini. Ayo ID, tingin join na. Hai, rehost. Kendi rehost for the third match. Ke third match kendi rehost. Ta nomor dan problem ini ke first ke game rondo matang lab yang ya rematch juga match number 3. Nga tak join room.แต่ว่าถ้าเอ็มนี่ done กับ problem done ก็อยู่ก็นี่ baru ค่อย done กับ problem done อยู่ fix em
ta setengah nu kan ni lah jan sedang aptang bajang ni brio kita yuk ngin yuk ban sedang no ya karu jangka match number 3. Senyap bahaya like, share, and subscribe. Nggak ada chung rồi tức. If she disappeared, then text at midnight, acting like everything's suddenly alright. Now she's saying, baby, I changed for you. Funny how the story sounds brand new. Coffee shop talks and sweet fake smile. Same old movie, different profile. My friends looking at me like bro, think twice. I learned my lesson, I paid that price. One red flag, two red flag, three red flags. Don't go back, round and around, same old track. Close that door, don't unpack it. One red flag, two red flags. Stop pretending love works like that. Put old memories where they belong. Keep moving forward, stay strong. World too big, too many faces, too many hearts in different places. Why stay stuck in yesterday's rain when tomorrow calling your name? No drama tonight, no replay again. Some chapters end, and that's okay then. No drama tonight, no replay again. Some chapters end, and that's okay then. One red flag, two red flag, three red flags. Don't go back, round and around, same old track. Close that door, don't unpack that. One red flag, two red flags. Stop pretending love works like that. Put old memories where they belong. Keep moving forward, stay strong. Jadi seminggu Picaster ya pinang nuk nga.
Just đang hi cái match stang sau ăn đi thay dần đời dần đi ding ding dong ding 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 ding.
Last stang ke match mo. Ke match number 3 ke last stang biang. The sau comment mano ban job ha kene ke match. Game sau. Layak game sau, layak game sau. Harus start mau banyak game sau. Ta playing kalayay. Kaya baik nanti long siya nang Swan. Dan kita banyak nasi niru. Ta bon gibre balik cha Yulin mo. Itu game sau yang terakhir. Ani nasyula. Atau step yang kelai bubut mah. Apa mesti sekarang belajar bika. Belajar bika game sau. Nyata teri. What pet what you on bound to. Tarik. Kemudian DFQ. Sengke pa ya gonra mesti bes pala ya skill. Don wo timatai. Try. Nampak yang nudon. Pistol base really push. DFQ lah siya nak hagi tim YB. Bila siya confirm ro. Sa stang uzan ke ane Yulin. Udon Summerway. Tim move na siya. Wait, Venom. Kira you rush, kira you. So fire. Rara crit. Beli ora ke crit. Rayo bakla. Venom like pushing no. You team self team downfall. Venom mula nang one ni 1v1 fight. Tem tala shot. Player damage. Baru downfall lah yo. Venom. Tu QHMJ, UHMJ lah dan saya recall. Tabron 4 baru team 11. Tu UHMJ lah yo recall lagi perlock cung drive fruit pan dan ubu team hang tu team 4 yang stay. YB Mr. Kido lah sanok lah kill yo Ami1 tepat YB lah support yo DFQ. YB lah rush come command baru T-Fox like push no yo tim DFQ. Tim yang berantem satu tim bisa ya garnet DFQ Zanke udon marway
ulat number 1v4 1v2 pertama sorry itulah saya yang grenade but ulah syak grenade hagi tim CX Tifax pergi dengan move nak syawai kini dan kamu jengai wai you psycho 100 but nonton ni kita by fight ai dan hane kifo nan arpom baru ki dola ya skill try ulo te badan bro hate udah saya dia grenade uyung yuk na tu grenade na tu bounce ke grenade plus mentangin yang move na reverse lagi hujung drum try ulah spot ya for kido itulah saya grenade uyung reverse boom banyak tu oh yuk tangga damage yuk reverse Deborah koi kila kio ha jong turun baru arngul tentang i psycho la yuk use crazy for your tibar push crazy dan marwayane duran udah clear dia pakai tim 12 kena tim 15 perform bagi layu capabilities layu lah kill dah kai ni customer tanya ini thai chu lah chu ong tentang kini skitip nan dan ni sesuai kila saya dah grenade kila ya brand capabilities menkran nak sebar semiji baru ini ya setelah nak selesai capabilities lah spot nanti kita hab yang shided lawan Nadin uyon nak ada shotgun sekarang up push rayak ke damage entah fight oh uya knock you knock ya team 3 entah saat tong away lah syak knock hari ni nah ngamul lah ya baik ban clutch hang tu mah ni team 11 bagi team 6 tim ni relation lawan ni relatif badana new is baru tim 6 tim 11 tim 6 dan marwayan ni umur saya udah atur try evolution sanak Nadin nomor di cover Nadin teh dia sama Yote bar bo psycho kidon cha yulin try kim yo recall show yo te wai thina yo nam yo na shang hakim te ki tim le mala yo ik tim 6 jong hi pelak jong ki for real tentang yang pai nak show tentang i fight tim 16 but ki tim 4 dia sebanza tim 6 ten non bro harat jong Bulan apa pun hari ini kalau lah senyawa apa Nadin mata unang up wala saya dah ngaji S29 wala saya dah grenade uyo dah mute mana grenade layak damage layak ke orang ten Nadin but ulah syak damage tak tangkan dia tentang 1 HP temata ini ke team 4 bagi team 16 banzala syak set Nadin but chong FPS layak knock ya ke team 16 tahun rush nak like confirm nak kill jong tentang ini biang uban zala shano dan tahu terbang sih like recall try chong FPS udan chene kita 16 kill lawan hajan try tentang ai ga for real bar la fight bala shano pro lagi team 3 psycho la shano sa Lucian udan chane sa jaka badan recall tempat hanin jauh dan ke tim 19 Lucian la recall but la sa seru nagi tim 19 te la do recall lagi pelok jauh te yin move nak showai mampai ye ga fight showai gi tim tengah i ga phone an ar ke la yo fight
phone Arkido like rush like push no but like go from mulai UDF to flash temta lalong with 1v2 fight oh they got 1v4 Kido là 1v4 ngala miss la miss ya ka 1v4 fight tempat tăng ya ka we ka kill ba kill mo coba saat ini ngala terus menyebar keren temta la tim tiba ke tim 12 kurpang ulai ka manjan Jules poison là biang yo nok sẽ ta gặp fight VS bạn tôi là loại cái lắm ai ngắm yo ire là miss ka fight rồi saya VS Choco King chino kita ya fight even gặp fight yang saya Julian Try Aaron Winston Blueberry lấy chạy yang tim free saya dah shotgun reload Winston lại bé tepat lagi tadi tim 11 bagi tim 19 lagi dari ading bat Blueberry em là dự Winston kila itu yang kemat bedang di tim tak ujok nang yang menok em ngelalok ke liyok tak reban kalau ya confirm nanti và aku tim 11 udah marway nas angun way pada dan circle một sao em ngả bạc là bằng cật mà nè ngả thôn thì đủ tim 11 phát lại sẽ cái tim antena ki RL ki let push nó dapat kilasnya badan masyana dan balik third party tinggi move nak showai sampai jaki wai ke tim istina la tak nau RL top but nanti na side Blueberry ini Winston undet nanti top taruhlah squad udah player layak damage taruhlah semua nanti but lalu udah player sangkan dia ke senam udah player ulah 6 dah ban video but one naden ki tim RML balik syak confirm ru tentang di NES antena layak sun kill marway kita ke fight yang dia ni baik ke tim 8 bagi tim 16 dan panik syak terai syak knock hang ni tentang dia fight baik yang ni poison bagi tim 4 SQD udah berkesma taruhlah sepanate dan kinate panaden dulu dan ki tim phone A kebalik third party hang ni ngin i ki tim 8 kila saya di garnet try yok nam yok này 4 SQD la yok yo phone A poison lari bang atau hadip nama la yok kedip wa kambiang peniti 11 ama Quả power dân là chạm molly là chạm phân lô của SQD bán năm lạ này thì lạ bằng nọc hiệu poison tentang dia tim 16 lại chạm spray lagi ponan R là chạm thật party nama lalu pelat ngin penyak di tim 11 Indonesia nih sa test track dan tim dan duration ini bodoh cooking layak solo art kill dan hang ni nhìn bên nội này là tim thar 17 của fish leg là lô ha nomor là sa spray hagi tim 19 mo thì cái tim DFQ thay nang kadang don này cái tim DFQ kila sa waj barok ci squad baik kila ya lut barok di tim 8 bagi tim 20 phone Arkido dan hang te haneng
But kitip na badonu kido nanti naning baik. Badok kaki apa chau kerpang. Kido saya ada gernit. Oh la mara ja marwai. Ula nam la na banu 1v3 da gernit. Ula nam la na banu berat gernit. Beda gernit try kilasnya pasnya ne. Amiwan. Amiwan la tralasnya yo kido bawa nadin. Kido la saya ada gernit la berat gernit. Sa kendet ya tengah damage kendet di. Ula saya biang gernit. La berat biang. Uyo nam yo ne. Oka hapshate shakhamat. Uki piblis la yo spicy you. Ula yo first QD black. Kido ula nam la na 1v3. La saya biang gernit la sa damage. Ula yo nak yo way. Sa kendet la syak 1v3. Badon kurpang ham ni thara la yo ban yarak ban ai cover. Sa kendet dol jan yo 1v3. Tang la long way ka 1v3 fail la yo tam argot ban no. Tara mentah kerpang lalek recall ma. Tahan ni pat idon kibaya fight yang ni. Poison la yo shikil. Dan ke team 4 kidan syate ya man. Buat mangzi unang light scout. Ulai ke team 16 bagai rotation. Ulai kerat no nomor melang reban sangi ang ni hap kerat. Yo don ba ai cover. Teki tim 16 kilawan Kamzan ban Prima. So nakimala cini gesit bat ulamin anak gali namala bakalaban sinsit. La sya ayu. Makimala yo nak yuway nagi tim jongki. Can they do this? Nagi tim 4 ru syanok yuway. Nagi tim 16 ru syanok yuway. Mat kan ni kan long kadega 3v4 fight. Kila sikal gaga revive. Mentang kan dia bagi 3v4. Waduh pada lakarat nak. Okey mak ula karat dah gali. Kila ya bai kila spray kila amla na ban hap ndak kerja ka spray bah. Kidan sangut inga bakalamam dia lai ngot kidan sangut. Tangi yang ni WJ front layak nak UA. Phone Arkido kila keran. Bagi tim 3 lah jangan bagi tim 5. Tono soya ula nam la ban nok. Yo do rawa yo soya de garnet ban damage. To soya lebra de garnet yo ra. Tim 19 kila spray nanti naning. Try kila ai damage man wa damage. Bado soya la sai ben de garnet. Ufet jari la yo CX stop. Ngam yo expected haram. Tangga 5 baga team 3 baga team 5. Apa dia fire yang flash away. Karena ni lawan team 5 kan ni bagi tim dan banyak ketika babiang banyak ke kawar babiang. Matangin ina cha tim 8. Tim 8 kinang yorong zone. Kinang wat penting. Bana sa jangki don ki tim 15 tarai. Ai don ki tim 15. Keep below. Yukani bola spot ik tim 4 SQD. Dapat squad ban spray nang paj hano kidon. Ai ngadang nanti. CX itu jelaya yo 5 TS. Keep below ra yo nak ya gini. Tim 8 mat kila push no ya gini ke tim 8 mentah ka fight dengan tim 15 bagi tim 8 people like push no tim 8 la ai ka warna den people wala berat dengan fase mun ai fase sena do moli rai untir bodan chedin
Tabarak kita majung kilayawan. Falak Nox. Lashak Nox. Now for QD Amiwan. Amiwan wala gumno. Wala yok ban ai damage ru. Ru la yok damage hi. Bagi tim tadi kilawan Aden. Traikin sa third party baik nanti na Aden baik. Tu yo kan ni rasa de kernit. Umbus saya de kernit. Saya de smoke. Saya ke smoke ni tharai. Tengah pakai bang keren ru. Tu rifle la yo MG Sumi. Tu panik. Saya dah fight. Blaze Blow Rashana Gali kilasnya badan tim Nadin panik ru Amiwa ulah keran Nadin jam uru dan ki tim bola sak spray ucapan hapna unyune begitu full ai fight Cong FPS ulah keran jeka babiang Amiwa lah capan hap lagi tim NES. Bagi tim 13, bagi tim 5, cat screen. Baru udah mau switch ke kali switch ke seat paling set dapat shot knock. Tim 13 kilaya keran. Baru lah cing ke seat mah. Tiga lo bahar ini gagali lo Legends New. Ta mata kila up manoman mi. Mentar kila mi kurpang ulah na panhap pang wero. Em dah lut ke gulim dan amo show. Nadi dang don amo layo bar panhap. Mentau kurpang ngkran not zone. Di tim 3 kila up dang don hang ni bai hazon. Baru antena layak sun kill. Antena layak spot ya ucong FPS. Layak ke damage. CX crazy. Nanti cuma lah keluar basket. Tim 16 bagi tim 7. Ya layak fight panik. Teralak spot dia friend lah spot rai pernah pak yang no gidan kita mejong yo dan ba ai cover uru kum drive fruit cuma tadi ya fight mau try ke ya fight long range baik ha sage flaho baik onok sorry mah gom yo pai bahara tim 5 kila spray ya tim 3 oh yang ja uyo no yo orang berhap di aram top ya 5 pat tim 11 kamu wasted lah move ke kali ban word ke cakap biang aram top bola spot 4 spot bola spot oi bola ya nok ya US but bola spot ya uban bro entah tim 11 lah ya ban revive US ban lah ya revive ya tim Jong tangi tim 20 kalau don hap dengan zone berkali kayak banyak Nemar kenal Nemar bala ai neutral but kami cover shoot na gagali ke tayar abathai ke gali abathai nah i baik tim 13 ki khamchan ba tim 19 but tim 11 kita nem tina badan tim 11 nanti ha haneng jongki ki west cho cooking ru try kila spot try ki oh kila spot ya ki Layan nak ya tim Flaho pat. Hai ulah ya Flaho ru. Di tim 15. No. Lah sudah.
T15 bagi tim 11. Uyukan ila Shanok. Ublo la lo ha. Ula saya de grenade. Ublo. KP blow. Saya de grenade. Berada grenade. Barok ci squad. Kenjap 6 jap nah. Sak stang hargon. Yuk dah grenade. Atau wisipan udah fallback. Ke revive ke nang yai. Yang kita revive ke tim RML buat ke tim 5 buat ke tim 12. Ya, spot 5 kinangnya spray lang you. Baru belum beri confirm ya ujul. TKI naden lawan ke tim 16. Hani ngadon i tidak berada grenade. Kemudian itu grenade. Amaral top baru loren saya lanang yain PTKS kita dan hancur kabar biang ayo kita pabiang pasio by effect of tim 11 tim 11 upai kemat namar naden dan kawan kemat badan basiat temlak syuk pas CCA temtangin ina tim 11 kilawan come close tara ulas payo tim 15 haj la iyo nuk nakima ulas spray pat mder tang sikuli beufrat la Shanok Lawrence tenang kemana pada is but la ya open low nakima monkey OP bat tim 12 saya dah sabkan muyuk tang rame tang push ne undap shwa wan ma chan ulas saya de grenade ban berat how Lawrence pada Lawrence la syak kill lagi spicy you ndio spicy you ngam sa cerai we tim poison nang snake bahama banu man una ki mala Shanok lagi tim 20 but una par hazon ma but ani ngai saila udah saya grenade namde kido yo tangga damage yo kido la saya grenade la berat baru sa set pan den lagi tim RML QMJ sa smarway hang ni tharayo chicken lagi RML kan long mai ka advantage ya kisya pada RML west la spot tharayo poison uyo nam yo ada kill but ki RML ki kan kill tang lai ngon haningin i poison la wanang kaman poison kila yo kena kill si squad bain west la side grenade ban grenade tam dira thara ulasnya lawan gali setelah spray baru western la senyau thara bawan grenade balu i thara badan nanti dinding wait hani ka fight hani ka pesan tim nangsa mana banjap nak ni kesan tim mulai layawan rampak ini push ban blueberry la chat damage tim 5 la dan dan western la ya tim 5 but hakma dong don KP but la sha penyak pat entang la de baika 3v4 5 kini kan deka advantage lagi RML na tim 16 but tim 16 la ya power finish but blueberry la syak grenade balu syak spot ru nama la jing kawar bambiang tu top la saya ada grenade la berat ke grenade la yang tu bawan la saya biang grenade entah gila nama la ban fight la yo damage la yo knock can they do this fight around top kidan arung ni gede ka 2v2 fight mano bala pancabane saya dah grenade tak grenade pernah tu ada shotgun tak baca bang nama bola jam nang tu baru wis telah yok fakir kami bang kadang 2v2 fight di tim RL berarti bola yo narok web top lo yo makin mah Monkey
entah solai saila bagi tim RML ulah namla ne tarai Michael Raiki un push layap ha zon baik kani kachikininar kanjat shagi RML kinja baik kasan kill kani kemaslah dominate nagi tim RML pada west layap solo 8 finish kalau yo baik kasan kill mah tim tebak arpat yuk tim jian kila yo baik kat kill penata sikon dan tim terapa yo kill sibut baru drive yo nyau kill marway tang katai next match kan hasang sekat to kat ni kapor dan nya bahawat kelat ban like bat share and subscribe tentang nganjoin ke game but going all out layo da wasted but best companion layo silage ngancing ke screen tok menjeng ke room apa nganjoin tak boy IDP remo tak dan boy IDP nganjoin penampan iya yang halai boy salah IDP ini dia akan berjang apa dia gamit account
Ayo IDP, join na. Bẹ GLR nó thì cắm nó sẽ tôi cả bẹ năm bẹ GLR là xong mát ya kem bẹ ru sang kemerak kan ya opes.
Ke match number 4 lah sedang terkendai baik ke Iranggal. Tahani ke match mano banjab so komen nang to. Ngam itu beberapa. Ngam mungkin poin sebera. I poin ngam tu beberapa. Kena poin ski. Game sound. Harus start yang ini tentang playing kalayat. Kanya baik Shal yang kori Shadow Melta. For UL. Tahakan ni match basal ha. Mano banyo chicken dinner. So comment hang tu. Nang weru ladan boong for UL. Kui kibru. You know fi support. Dan kita hilang hajuk baik. Tikong CX default layak yang geli. Bon kibru dang don hajong uin mơ dang jong brand. Kerum tadan siapa kini nang ya har parachute but hani ngani kitim itin but kitim tim 8 kila jan ya fight harai amiwan la tip lon kitim itin hate kawan but kitim itin kila mut kerat harai saya dah kali tahai itu ki itu badan berang tu dimiruk kami jan just preding tadi kemas punjab ki tim hano itu ke trong ka de ke phone a seperti keng phone a cũng spirit là kiểu hết trong tụm mình phải kỳ enemy kỳ đơn hay but for SQD black là đơn han này ha cần rõ try đơn genit layu ban ber ha teh tụm baik but udah bat ke sekarang dan ga tim ru bahasa Yasnaya baik Hamzah pakai tim 5 driver orang helun tim 5 yang sini spirit on down baik ajang terung
yang up ibru ban mi Shlong baik ma I'm a snake udah baik magi bepesan udah hajang tu baik ni tam de ba shong ba de ba bengamo te amiwa la yo for your spirit ayo la spirit naman Deban sneak slam move no watch what ka jaka what net slam ra hajo bai di kumne kinda net slam hajo ka jaka sadon bai kitim bawan naden na ne na side spot bai jifi tu kumni ro amiwan tra asya ko first bang tay kaman tepat dan bai fight dan ini superior saya garnet bola berarti garnet saya mio dere tani dia ban saya biang garnet berat biang hantu cengkang pan max bola sabjar ba mutala am lawanu tala ya nak bola perlu bat la sanok au amiwan harus bitin udah cuni selesai buat lah spot buat saya gernit saat hendak lah nak tentang iki MG lah ya fight bitin lah 6 dah kalau yang nak layak di tim 8 jadi tim itu depan sedekah gon sedekah 6 Jordan tentang lo HP umla syuk nama kegon dan ngahari load tempat layak ki tim 11 nya ki tim MEG syak white bat cheese squad ki layak sau kill bat cheese squad tangan i mah ni don UFO dan R pom sak samar wai nga perdik banjap ki phone R tanpa layak taladan bang gaya fight Fatal Nox Lashanok ki Lashon Hagali Angzi Lashanok Her Fatal Lashanok confirm Spence Nah ya kali trong FPS terus dan hang ni hasad baik pulasnya baru tu sana tina live spray teknologi kemyok damage hang try pada confirm dah you ni poison last spot you benza but ulas switch kali but crash switch kali bola shanok pat poison kalau enak you kalau yang armut kita ladam dengan masuk sekali lasha nak dengan mudah ya baik baru Spence mengelawan lasha nak lagi tim 16 tang kam ibang pat balak poison bang gila dari kawan yon fight pat tim 16 ulam la ban confirm yang ini tim man yok ke revive ban yok ke kill yok ban nak mentah gen yok revive mentah kan dia baik ke fight bakam ibang but kini I console goblin ulai revive no i polok jong meni kam confirm ra yo ni we the confirm da la kam ibang ka match la kam you ka match matapat la don baik ngut entah la we selesai bom maki siarut la yo ya ka revive kila ya one close ulo saya kembali la one kebogi hang tu khamat da nam den tu kembali la berkembali haptang hang tu kila like rush na tanate na din pala ay kawar makisya kipelok jang tim 16 tumang zi nawan din layanok ya makima
Aku so goblin la nadin, lai kerat nok nadin, namar, kemudian ka cakap safe, Saila, Shanghane la bang ni, Galiru jan pathai. Te kom nu ulam nam la. Yo ini badala na left, lawan na left. Utamang zi. Aku so goblin lawan hajan. Ula sai kernet, wala berat hang tu khmat, hang tu kendang baik. Kemudian la kala bounce. Entah, kalau saya dekat S2A, shotgun basan guli. Entah kilawan push you. Ulo yu berat ikan molly. La ay ka balo try. La siapa lo dengan molly. La ay damage dengan molly. Ula nam la dapat clutch. Goblin. Villa ban 1v2 hang ni ka fight. Fidon marwai kidon arngot hang ni ka jaka. Hang ni ka area. Buat ulah mi sabar. Buat pelak uruk kilawan. Nampai aku so goblin. Buat saya lala saya grenade. Waduh ya ke damage. Aku so goblin. Lu tiba kidan hadin. Buat orang apat. Makin wan hak macam ban nyok ban set. Tempat ulasnya pada wan W nanti usai ke full. Spray tambah damage rai. Ifu SPD yang wala tu. Don ke bayar fight. Entah aku so goblin. Orang apa ni. Entah ngin fight sini ke trong FPS ru dan tu stance lại spray aku sublin ke sana kami apa ya utang zila yo ki arngut bar ulayo solo 3 kill mane ka fight ai ma ngam yo fight pare team 12 ayo fight Amandok, Lashanok, Lawrence, but Lashanok bagi tim Dr. Fo sa maru sa sangargot but Dr. Fo laan mo na banjikan ho ula uyo arkun ban pinjab tem tau layo ke revive waji Joel loyo saukel marway dan tadon kitim bawa nandin T4L kinang dah shelter padahal ni ro ngai ke fight lawan ngai fight baru temang dan marway bagi tim 3 NES lah saya degarnet baru lah berat ya garnet ulai bakila dan hang tu usai garnet ul dem de tu garnet dera ulai berat yang garnet ulana melana banok entah masin dak ruas la batai garnet ingala de CR7 ulai push ulai berat yang garnet molly entah la umno gini la berat bom la berat molly la syak kawang la syak long you baik Teki NES kilayo ya ki tim 4 teman tangin pai nak showai ki DFQ kinang dan sini nang ya hole cakap biang but bola spot tharai yo tim 11 bola spot kinang ya scope nang ayu tentang ayu hujul dari rotation na ano te utip na badan bro kemajang badan ki rotation kinang ya kemat channel cewa showroom try ulah te badan bro te kemat hani ro ki 4L ila close bagi tim 11 kin simpan na kin up zone na Racha spray psycho la kapan hap nagali nagi tim 16 tim 19 booster la sanok nagi tim 12 acha tapa pibain bogi ula kerte guru bogi ya ada bogi temta spot you berbudan hasyak keratnya ap hantonnya fight-nya saya kira ya kerati mencim fight teh long ban chim risk tu ada dak Lucian kayak nok buat unang revive lawan bogir asyik tendra Lucian
nagi team 12 buat produk lawan close manirap i tim bên trong u tena den pada saat set saat spray ke bogi la chapan ha la chapan thai batiar bote bol la ai ke cover babiang la yo cover bote bol la yo arkel marway la ai cover i perlu jo u tanpa ulusan la shanok ula nam la ban revive ya tim bên trong u tal try la sim la le hen thai ban ai cover ban ulusan ukre ban confirm bote bol la na nanti you are down fall pat Besok yang la iyo alam top sa top sandwich baik mu top ngam bodon apa yang baik tukung cooking cara lasnya bodon besin adin Wex crazy la ifai Lawrence berotebar mana bayu ane Lawrence la saya garnet lembran no garnet loyo damage berotebar la berat ke smoke yang dengan garnet la saya garnet la berat tebor la dap ke hill la spray nanti saya smoke tebor la wan khamjan ula saya garnet unang wat ke cekahan udon Lawrence la saya garnet mari saya garnet mana ban la ane udon lai teli bom ta bersewai la don saat teli Lawrence la wan khamjan yang ini kan iga fight garnet berkegon mo la saya garnet berlayok ke damage kendiat la saya yang garnet la berat garnet kemudian yang kena berhak kade kita nggak damage sih tu la chung bogi try un yuk dah gali try ulah spot ya Lawrence Balefish tuh di banding kalau wood pang der dan satu semua tentangnya juga Tinton kayak fight crazy ulah nang dapat apa way yang la chu sak spray ini simat lain away dan ada tempat lah ai cover pulang sa umpat sa anak biang CXEPG benda ini mat pada ulah confirm ya team 5 safety fox skin line nak command skin line command ban ai cover temen ban ai ke revive temen jongki team 5 kira i balawan temen jongki telak umno usai dah grenade ulah mi dah time udah berat ini ai pick and fire rifle lah saya di grenade ini grenade atisya lawan grenade hang tu layok ke damage 60 fox seru lah saya di grenade lah berat grenade layok ke damage usai biang grenade ada smoke nah ni kin don reviving nata lah saya biang grenade berat grenade kemudian itu grenade mas ndai habre bom lah yap yo not soya naga grenade ya tim itu tim idai naga 1v3 try ini dalam tim 13 ama Sage Flaho kinang dan animal tapawat kila separuh iki tim 9 barang light rotation kelas separuh TFQ yang keren but dah spray ru ranggo dan jika bridge kemarin tentang iki tim 3 ru dan nanti bola scope pelok jong umum mul set dia pelok jong u semua tidak beliar kita fight nanti kemarin di tim lagi today tim 15 lah nak kau please Lucian dan hanya Shark Laber Smoke Tibor dan hanya Watch Tower Lucian lah spray nak ilka but Lucian lah
Cak Brandnet hau KP blow. Suka lu tahu KP blow. Baru cak one I confirm baik mah. Tiba mut syang hagali mut kerat try. Mut syang guli mah. Dan ini search. Lagi tim tatin mun di search flaho. Ola badass ola spot lagi tim 9. Mr. 7 inch boleh scout ke bogi ban word ke cakap biang ban yuk kita mit ban syong hata ban rek hata ban yuk ai kawar word ke kawar try unang scout bah mau hano dan kibiriu hano dan you try ulah spot ya tim RML mau baik set ngan distract manga fin set ma fin ngan distract manga tu you baik badas lawan RML sat lagi tim 15 try ulah i bas nek hato Sage Flaho Layak yo bogi arah bogi tim satu lah tak spray lagi tim you badas Losyong bang hagali sim yang ke bogi ke tim 3 ke dan hane asal order player lah spray ya ki buat urawa bola spot ya ke tim 13 bola scope mah hante smoke yo syong badan brave hante dapat mendon ra padang teh ngalai kaya fight ke tim 15 Blaze cak spray lagi tim NES wis la spot yo tibor try nomor tibor la spray mah tibor la sa set how Sage Flaho Tahang ni kan dia baik sang drive team nak ni drive team mana banjak baras ni layu kira cak spray NES Santina lost spot lagi iyo badas 8 hab yo badas but Mr. 7 inch ulah spot yo antina but kemudian amo shoot antina ulah yo biang kan jaga jika loot ke trade ke dan hantohi entah up ya kisah banami mana ulah spray yang muta apapun betai ke tayar ban ya ban like ban mi ke kisah ke tim 13 ban like ban mi zone mai la dah set bi ke tayar buat kila ya real kill cimbrok team hata lai iu sovia lai yo US bans Antena can he do this kalau saya gali mukrat no sak spray na ayo sak spray yo pernah na la zigzag memang gali yo like wan ke saksiat kita fatin kin move no ba spot do player but yo la yanok ya ke tim 3 tahan ni utip 6 tenan badan gini tim 15 kalau saya dengan bat spot kalau spot nanti rasyak kalau spill pilih buat Sage Flaho lah snack biang kerap yang hasun ulah ada lah amat terus lah saat nanti nasai US Choco King utip nutem badan berang ni wis mencintai terlalu spot yupu KP blow ini yuk KP blow last nick yang nanti kayak ni ya spot ke DFQ baik fight sak spray Nadin sak ai kawan nanti Nadin sak third party baik nanti baik kawan sak third party pergi DFQ lagi one rush no zan ke nang scout nang paket sekahan badan kita beriu ulah spot yo NES Antina ulah TikTok but kalau ya bas kill jangan bas kill
Maradona gak support itu. Kalau ya spill kill lagi tuh di tim. Buat NS Antenna, orang go, orang mood bantu kill, dapat ambil refra dan hakawar. Buat kill support ya tim 15. Ini dapat apa marah. Video lihat tadi juga. Light. Light nak kata tim bangsa spray. Entah UNS Don Marway, orang go, Mr. Base, kerap yang zone, Mr. Salji, dan Hani, say. KP Blow, layak Sun Kill Marway, saya kernin, nak up Hano Gidon, saya ke bagi, kila saat sprint nak di FQ, bol NES Rawa Oji, senang berapa yang saya nak zone. Wis Ladan Marway. DFQ kila one push. Kimut one push kinang scout rotation nang warga jaga nang babiang. Besar biasa ayat na nasay. Util nung tema dam berang tu. Wala spot iki tim 15. Wala saya garnet. Wala terak daga bogi. Yo KP Blaze. But spot yo. Ini Santina. Sampai wala spot iki tim 5 drive tu. Long sandwich bayang tay. But wala spot iki tim 5. DFQ Rango lah berada garnet. Kita saja last pada OKP Blow. OKP Blow dah setengah kandidat ke hell. Orang heal. Jai beda ke fast 8. Mr. Sajay. Yuk ni yo. OKP Blow. Spot na yo Sajay. Yang Maradona ke smoke ni Ira. Mr. Base. Dah cium dekat you. Rồi bagi mantara yo KP Blow. Ang larapan. KP Blow. Lo yo banok. Dekat bagi. Katul nang yo banok way. Tang pala yo kawarna de nate. NES Rawa Oji. Udan hane ha barzon. Uyo mi yo ban kofam te kill. Yo ban kofam te kill. Tutan ke udah yo bagi. Try NES Rawa Oji layak barzon. Anh rifle sa samar way. Tutan ke Wala na ban fight ani. Dry fruit wala heal mla chu tharai hap ki fa bang ni not soya layo drip kel marway ban ani kila ban push you lala ya li battle wala saya garnet to layak hazon layak cikinina lagi tim DFQ hagani ga match besar sedang sekawai ga match basan atang si pangi layo ga IDP banjang nya kata ga match basan atang kelas dega match basan ni ga dega Miramar jangan switch ke ga screen banjang mah